Amri constituency ang Kangarlo Kachingthur Amo Kapangcheng. PWD Atawar Pialong Klim Sumara Tumpen Thengthia Kulat Kangi. KSU pen chilang si inut bihak lembang lang kitepen kisung kipho tumapan kirap kipidam. Kardom adaba birta kithana bang nilisami marvelous rong pharpi non arjuik tha birta angton pen Amri constituency MECD uping maslai kabor iduna job rongso rongbora jo non malom PMGSY atawar kimi ke claim do de sang sepen claim pon bomlo non malom prime minister gram sadak yojana pen krong pho atawar kasilam pangcheng pon bomlo bangso angbong pen ulukunchi pen karbilalung amkachi pen don bosco NH atawar pen umlatap Bormarjong ulukunchi pen natural UH atawar bormon nasonsi kaprek adi malong claim ponsi thek ponlong Amri ang Kangarlo long thomadim saideng pon tanglo pusi phirang ke tungaphan phanpon Lasona sai ke claim pon thekverji aphan Amria hawar kedo karbi tiwa Nepali khasi atumanta MACD uping maslaya phan kurbang thu kapajir pon lapen prapjin pen EMR pu ke piponji aphanta karbiang long kachari CEM aphan Amria rat kachunungri padopon News Text Report Karbiang Long Live Ove chupek chupo alam pen nona ove along kiji pathong kolo apor kapedam aphan kamatha ave Kedam tanga ove along pen nona ove ang bongkuan kachiprek labang so alam nang lima thatha Puruya so ati peta kolong tu kachithana dam ason si nona kaya ove along pirthe nang hache pen redapi Pinpur me atheke aprang-prang akaya hut rongro kijuyalong longlea an kitun lapen arleng chilo amotor kikim akong tolong along pimplama bo kapajir pensi kijuining cheparong theglong bonta nona ovi along halapu sona por pen hiloving asonsi manlo labang so amohor laki linchika rong PWD atowar arai kisang aboha along usomaratum arniwang thengthe ki jorakulat kapinchong theglong Karbiang Long live apherang ki rongbong terang pen thengthe ka chu jorak tim sumar atung aphan karjualam the arjupon sinan Nangman pulo Serjili terang pi nang tumarong nalo Tinchika laso athing theke nang tume thangaritma mate biri long pi athing thilo biri long kon loi hom pen ke hom pen koi man tu pen lo ke jor ke pini pen si ke cheng silang ma ha ke jori do ulang ma do lang to dap an bak tang kalong lo 130 nang school ma don de don nang school la sang suki chai book class kon la pini ke class kon lai hom long e eng koi che vai ta jor ma jor nang school ma don de class kon la class 3 kon school la Dwarbagori constituency ang Kangarlo kedam tangar ve ke jangka chimin me pin ajok sarmen singnar arong lapen holiraming leng arong ara tumaphan inut behak lembang projen rong pipen kisung ke pho tumaphan kijuna lang cartoon troxy kep runner kep kerap ke pidam bangso kerap kapajir damasaya long daithar long behak lembang pu projen rong pipen RD ke pipona long KSU daithor head branch maipu amoron terang chunbang gotom terang dihin rimbang Tenson Teron, Daithor Police Station, OC Protap Singnar, Daithor Forest Beat Officer, Rensing Rongphar, Bihak Lembang Lapen, Sang Timo Holder, Mirlongso Tea Grower Society, Lapen Taradong Akula Datum Doan, Atum Chilangsi, Kapat Hondam Jiaphan, Konsing Hansiaru Deng Pensi, Kirap Kapat Jirdam Ason Doan, Pathon Pon. News Desk Report, Karbiang Long Life. Non Malomso Pan Bir Taington Pon Iksineng. लीडर कौन होता है जो लाखों लोगों की तकदीर बदलता है इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप दे रहा है ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक लीडर ही दे सकता है वो भी एक नहीं 2 बड़ी गारंटी पहली 4 साल बाद कम से कम 4 लाख रुपए में बाई बैक की गारंटी दूसरी 2 साल तक गाड़ी के खर्चे की जिम्मेदारी महिंद्रा की यानी फ्री मेंटेनेंस तो इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप अपनाइए और बदलिए अपनी तकदीर बोलेरो पिकअप तकदीर बदल दे Dihina mopi potot birtar jupon tu iksina.
Delhi arong supia long Karbi Bhavan ki kim kirang jia phan pini Union Home Minister Amit Shah ri dengpen long e somponsi Bhavan ki kim pangcheng ponpo Karbi akha tum joy ki pen ki do ke thaga dimak long ke mesen ke long jia phan Delhi arong supia long ta thidung la pen mesen Karbi Bhavan donang jipu CM Tuliram rong hang matha parsik ponsi penab Delhi arong supia long Karbi Bhavan ahem ki kim kirang jia phan long e sompo Karbi Bhavan ki kim kapang cheng jia phan Union Home Minister Amit Shah ri deng pen si long e sompon po tapen la so long e ki somasai ke deng ahut Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Donor Minister Jitendra Singh Union Minister of State Rameswar Teli Assam Finance Minister Dr Himanta Biswa Sarma pendanglok ki ongdung em atumta chetong dunji labang so Bhavan MOS atangka pen kuti isi atangka pen si patang pon po ahem pen along lake G+4 মানে 4 stories building pen amji apnane tu Karbi Autonomous Council pen isi division enelo plapen genon ke dobo Delhi Karbi Bhavan JK2 long S block 199 also ahem dobom non Karbi dobom okonon 3 bedroom kitchen room attached sitting room plus ahem jike kanami kanta yung Karbi Autonomous Council pen isi long itung te ponya lo klasi non trabjin dan lahir kam iklim project hanya di Karbi Autonomous Council pen jesi kom Camera person Sarjip Kathar pen Digondo Teron Karbi Anglong Live Kedamtang chakhong ni phai create trogar ni Ministry of Home Affairs pen Article 244A ke sengji awarsai abipu aputhak Pini Hill State Demand Committee ahin pen mithanga sai hemalong pherangki amai kangni pherangki amai long MP Horen Singh be ahin pen amithanga song BJP along autonomous state agenda doma ave rada thengnu pachini pamitha Horen Singh be MP sir akihai MP ka phanjong si ahopet alangli matha binong pulo tangte alangli kidoduna party along central along alangli kido BJP party along autonomous state aputhak agenda duma abima labang first Karbi Anglong rat apan pasir tha Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM Tuliram rong hang setame 15 August lapen 26 January katalon ahut hemprega puthak ningje ponver asi Karbi Anglong Autonomous Council alongta autonomous state aputhak kachik royalam the alu deng pontha council alongta Tuliram rong hang 15 August lote hempre ke hang alam ninje 26 January lote 15 hempre ke hang alam ninje autonomous state alam the ninje ber lasi ladakh ta Karbi Anglong Autonomous Council alongta autonomous state aputhak amit hang council along resolution dengtha isi resolution chiba pass tha lasofi Assam state along Sarbananda Kachari pon BJP government state government along autonomous state aputhak NOC chiba long tha Non-Ministry of Home Affairs ahin pen kaningje pon ateng pulote smaller state agenda masiave lasi rada thengnu kapaklang pon alam kana bangke ington mangpo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen MP Horen Singh be nanglitum Karbi Anglong Autonomous Council EC along deng ponsi state BJP kachari atumaphan pakroi ponsi parliament along autonomous state abil si submit ponang po non BJP a minister non kaningje ateng pulote state smaller state agenda masiave lasi lason drama lason natok nangke ington si Karbi Anglong rat na chuning lain lo BJP atum non kiteklong ke autonomous state ke atum ke totally masi upward kali question MP parliament long jong se argument te kecheng sije mikha council of resolution pa chideng tha BJP party long autonomous state aputha patroi tha laso pe na ki bange zero arts kalira alangli ke autonomous state a bill bangle place tha puchini lain pe Dipupen Roson Hanse Karbi Anglong Live Pinyada babirta bangke lapan sekang ton iglo domi thakmi kardom